yang kelih terkunci lidah gara-gara katanya turhaka kepada ngan mak. Hai tungku, masa mak long hanale ayah long ki bancara jak ba kuburan, jak ba kubur lakai maah ki bancara watai talakai maah nak bagah ke pemaah oleh Allah Taala, nak bagah ke pemaah le mak getanya ka gua ba Allah malam Jumaat. Hai mak yang metuah urang cik tanya gua lam sabah riwayat urang cik getanya malam Jumaat gua. Hai mak gedang ba abah pintu rumah gehoi getanya Sri Bega gehoi, Sri Bega gehoi getanya putra gelake le urang cik getanya Sri Bega gehoi. Yang pertama gelake le mak iaitu adalah qiraah anu long uronyo anu yang kata kubah long lam pare anu long uronyo anu yang kakubah long laluhop. Kamu doa ke long anu qiraah bacut kabi qiraah bacut anu tanyo bawa tanyan tamu tajuk Al-Quran yang najud baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sabah huruf yang kita baca mak puluh pahala kadile kedih kurin syik kita nyo 2 huruf 80 kubu gemak kita nyo akan penguh kedih kubu kita nyo dengan penyebab kita nyo tak baca Al-Quran. Hai tungku long hanajul long baca surat Yasin tungku ne baca surat Qul huwallahu ahad hege. So mantang yang tim baca surat Al-Ikhlas siga ne baca bagaikan ro ne kalih ne pertama kalih ne kun Al-Quran 10 ju. Dua ga ro ne baca kalih ro ne pertama Al-Quran 20 ju. Lega ne baca Qul huwallahu ahad bagaikan ro ne kalih ni kirim siga tamatan Al-Quran kedih wa alam barzah Quraisy ro ne. Hai mak urang syik tanyo di kala bak watenyan hana tamu doa lagi tanyo hana tak kirim kiraah ke mak urang syik getanyo getubit bak wate ka getubit gejak tungku rata jalan bak wate kana truk bak wineh jalan ibarat lagi tacok ber sabah regam hai mak tati kenan lam nalim pakan doa mukmin muslimin kena doa wate baca imnatah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Nyamban tungku berupah-rupah mak tanya sayang tu cukup berat sayang tu. Yang kedua mak getanya malam Jumaat gelake doa bak getanya anu long uronyo anu lagi karam ilaut anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim siklet apapun anu kulun putra apapun yang putra pelampung yang doa daripada anu ibaca li semayang li anu Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, Nabi ya Allah kemaklum sabah kebun daripada kebun syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ben Nabi kepada orang syiklun sabah lubang daripada lubang neraka. Luhnyan irahub jaro bak muka. Imus lawud sallallahu ala Muhammad ibda mak tanyo akan senang tungku yang mutuah di alam barzah. Yang ketiga, mak tanyo gelake bak tanyo sedekah oronyo bila watai tajuk sedekah ni kita nyo benar tanit ke mak. Hai mak, bila watai no sedekah benar nenit ke mak, nyohana nenit ke mak, nyandron termasuk urang durhaka ke mak. Hai, watai no sedekah hana nenit ke mak. Contoh mana? Bila nak sedekah ke mak, nijak bapa pagi ataupun tok imam nyempat semen sabosak ke mak lun. Nyempat sabosak semen ke ayah lun. Nyan getanyo han termasuk urang durhaka. Itanyo uronyo hana cara jo sedekah uronyo kok beda. Tiban cara jo sedekah watena uriya minta sedekah contoh meno ciri kalan. Ijak kena assalamualaikum nabi sedekah becut. Nyan ketulih Allah tengok.
Kebiasaan ditanya watai urut amita sedekah sini kalian bak kedai-kedai yang Mekah. Watai tu urut bak kedai sedekah urut yang amita sedekah kau lelekai. Sini kalian orang minta urut yang amita sedekah. Assalamualaikum. Langsung urut Mekah. Waalaikumsalam. Sedekah bacut. Cik ke lagu apa? Bak urut minta sedekah you ke lagu. Napa ni? Hai. Nabiullah Ibrahim. Nang perlu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim tak jai harta mak. Siribe boh untal, hertoh boh kambing. Bawatannya Nabiullah Ibrahim, para malaikat kagum. Jak ba Allah, ya Allah. Nabi idin siat long kunut teh Nabiullah Ibrahim. Gat. Bawatannya gubedah malaikat gejak ba Nabiullah Ibrahim. Hana gudu so-sonya menyerupai kepada sidra urung Tuhan. Maka teruk bawatannya gukun bak Nabiullah Ibrahim. Ibrahim suponya ata Allah. Yang ni kala Nabiullah Ibrahim watai saah getanya oleh malaikat suponya ata Allah. Beda tang getanya orang muda. Supo motonya tadro pertama-tama tuan dah pinjam dia. Nyan supoi tangannya atadro ko. Padahal ata mak tuan terpinjam. Nyan supoi patunya. Ipatu draw ko padahal tangan terpinjam. Tapi Nabiullah Ibrahim han go pegah suponya nyan ata Allah. Kenapa? Karena gok nyan ia ge bek sampai dengan harta gok nyan tinggal mati dulu dengan hartanya. Kaku dikala bak watenya. Le Nabiullah Ibrahim tunggu. Gokul le urung Tuhan malaikat Ibrahim. Tapi sebagian hartanya kulung jut untuk long hudib dino untuk berniaga di sini. Jet ikut. Tapi dengan syarat si muslimu tiga. Ha ni kala. Maka bawatannya Nabiullah Ibrahim tunggu malaikatnya muslimu tu subhana qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Cok dipelubuk. Hawa tak dengar oleh Nabiullah Ibrahim cukup lagat tak suyan. Guyukun tiga tu. Hai orang Tuhan. Cim selawat tiga tu. Subhana qudusur Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Cok 20 boh. Duduk hawa ketiga tu. Cim selawat tiga tu. Subhana qudusur Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Cok mendum gede. Kakuh mendum cok. Di kala watai kabehnya gekun ban Nabi ba urung Tuhannya nyoy long cok nyompat talo-talo kana cok nyompat unta-unta cok nyompat kameng-kameng ilung ku ya Allah kabeh di tengah perjalanan mugohoi cok Ibrahim tadang ile ha nyan talo-talo kana batakui nyo perlewu kacoi rumah ide Ibrahim long malaikat bang depuka malaikat. Gebedah Nabiullah Ibrahim gedang. Dikala bawa teka gedang. Ibrahim. Nyoko pegah bagata. Long tidro malaikat. Long hana makan dan minum. Kacok pulang ke di hartanya. Ha. Go pegah ni urung tuha awai. Nyo barang kali tajuk kureh tengte tu. Oh nyo. Man hotame. Makan don firman Allah. Ibrahim. Cok hartanya sebahagian publo. Leuh publo. Peduk bak baitil mal. Nyenyan juk kan yatim bagi dan bagi kepada fakir miskin. Kaku dikala bak watenyan tungku. Kabeh go publo hartanya mendum. Peduk bak baitil mal. Nyenyan juk bagi kepada fakir dan miskin. Nyamban tungku. Nabiullah Ibrahim tungku. Bedangan kedayo kan? Itanyo hana. Watejak urat minta sedekah. Assalamualaikum. Cok tiba kita. Terus kenan. Cikun kulhu tiga. Tapu main udah. Ada seandainya lagi Nabiullah Ibrahim nunggu. I kampung tanyo. Tamakmu mendung. Contoh. Watena ujak minta sedekah bak kedai lagi nyan. Cok sedekah bacut. Cikun kulhu tabok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Cok tertu. Duduk tai kulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cok dua tu.
Kun dikatakan hawaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cok kedai-kedai. Nak dijujur. Nak dijujur kedai-kedai. Nikah hang dijujur. Anda dijujur tunggu kedai-kedai tu bangkrut tu. Tapi ada mesti andainya lagi Nabiullah Ibrahim tu, nyo tu makmu kampung tu nyo tu. Luar biasa. Maka hai mak yang mertua, abi yang berbahagia. Maka kita nyo tunggu nak baik gadah pahala ibadah kita nyo bercinta kepada urang syekh kita nyo, baik durhaka kita nyo kepada mak. Tiga cara kita nyo baik durhaka. Yang pertama, bila kita nyo mak kita nyo hanale, kirim doa ke mak. Bila kita nyo hanale mak, maka kirim qiraah baca Al-Quran. Maka kita nyo baik durhaka ke urang syekh, maka kita nyo uronyo tamu sedekah bila kita nyo tak kaya-kaya, insya-Allah. Bila kita nyo hana tak kirim doa, bila kita nyo hana tak sedekah, bila kita nyo hana tak baca qiraah, nyan kita nyo termasuk urang-urang durhaka. Wate sah ka durhaka, nyan amal ibadah kita nyo akan hilang. Mak yang mertuah, abi yang berbahagia. Nabi Muhammad sonan mak. Halo. Nabi Muhammad sonan. Nyo cerita Nabi becut. Nabi Muhammad sonan. Muhammad, uronyo paduk boh nan Nabi kat kampung ro ni. Nan Nabi Muhammad paduk boh mana? Kok jai ciatu sabo, lebih muda. Cerita nyok jado. Mama telefon pan. Ani inang le. Oronyo yang kagak pernah le tungku imum dro ni oronyo paduk boh nan Nabi. Ciatu baga. So yang jut kubi sedekah malamnya. Kuno bagi-bagi sedekah malamnya. Kain bina ampai hai saboh tah raya. Cici paduk boh nan Nabi. Yang katrok kuno yang kali ku pernah le tungku imum paduk boh nan Nabi. Beraya hai. 5 ciatu 5 boh. Keno yang derayo na saboh dia. Cik keno. Cik keno. Cik keno bagai hai ortu. Keno hai thang peti hai. Hai yoka keno langsung kujuk malam yo hai. Nyok kan kau pegah kau tungku ga pergi hana nyok kudu bagi sedekah malam yo. 150. Cik keno bagah ju. Gila batai tunggu. Perle. Jadi dengar begot. Nan Nabi Muhammad yang pertama Muhammad. Dengar begot. Yang kedua nan Nabi Muhammad Ahmad. Hai tamau laulai ni. Atuk tanya. Yang kelih nan Nabi Muhammad Taha cara. Yang keput nan Nabi Muhammad Yasin. Yang kelima nan Nabi Muhammad pernah gelakap dengan Abu apa kathim? Ikah golong terjadi apa kathim macam bu. Putra yang kelima Abu Qasim. Hai tungku manyo nyan nan Nabi Muhammad. Ahmad dengan Muhammad, Taha dengan Yasin. Nyokan kan hana selawut. Contoh lembaga. Bunuh segolom acara, bunuh urus selawut. Ijak kena Cina kalan. Islawut ke Nabi lain. Iro ni lalu dengan edom kero ni. Lalu tanya agama kacang, lalu ngerokok on kero, lalu ngerokok Marlboro. Awak selawut mi balik hendak pudra tu. Pun betul ikut. Sallallahu ala Muhammad. Sebut dia nak itu. Ala Muhammad. Bak ujung. Sallallahu ala Yaqub. Putar dan seorang Yaqub bunuh. Pernah ke bunuh le tungku imu bunuh baklu. Watai ibaca doa. Watai musalawut bunuh. Lagu Arab. Putar dan seorang dia. Duduk alaikum salatullah. Kadang-kala kenyan haima. Contoh musuh azan bunuh nazan musuh menocong melasah azan. Iazan ke Nabi lain sini kalian bayazan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul.
Kita tengok Datuk sembahyang, pergi balik tu. Asyhadu anna Dawud. Cocok. Ana cocok, maka azan ke Nabi Muhammad. Azan ke Nabi Muhammad. Hai mak. Pakan Nabi Muhammad digelar Abu Qasim. Pakan. Saya jawab. Tunggu. Pakan Nabi Muhammad digelar Abu Qasim. Orangnya tunggu cinta ke Nabi. Nan Nabi Muhammad hanajud. Nabi Muhammad pernah digelar Abu Qasim. Pakan Nabi Muhammadnya gebuh nan anak ke Qasim. Anak Nabi padu. Tahu kena? Padu. 7 carang. Nampak luar carang 7. Anak darah padu 12. Sago je padu. Peluh tungku yang jauh 25. Padu drone anak Nabi. Ci bagah le terus kena. Adik long ke kena dah. Cepat. Sidro anak Umid. Agam dua ro. Terus bagah anak-anak Nabi. Terus bagah. Anak inang dua ro. Cepat. Siap bagah. Ai be kai ke dia watu je tayu kena watu pula sah kai. Bagah jua. Anak-anak Nabi bagah cepat. Siapa yang berani anak darah dua ro. Cepat anak-anak Nabi. Iya, masya-Allah, tepuk tangan dulu. Anak kampung Kubu luar biasa keberaniannya. Cepat. Atu urun Tuhan. Ma atu yo dah ni Umid atu urun Tuhan tayu kena. Siap pakai si. Ni siap kan? Siap. Pengen kena baru ni. Ayo ni. Ka deng le nu. Deng nu. Anak darah dua ro. Cepat. Nampak yang sok jilbab punya tayu kena ni. Bagah cukup tolong pak cok kena dulu. Cepat. Yang 400 kena je. Cepat bagah ju. Cepat. Hana. Nyom mantap. Siapa nama anda? Adalul Adidi. Adalul Adidi. Merayu. Adalul Adidi. Adalul Jadidi. Kena lagu aku. Kau nak. Azalul Azizi. Ya. Bukan juga. Azalul Adidi. Ayo dong. Azalul Adidi. Ajarul Adidi. Luar biasa. Ajarul Adidi Najabur. Pak Jabur. Ina. Pak Ina. Cuma sah. Pat. Likom Nasa. Likom Nasa. Kenapa nak ikut Likom Nasa? Kedai sampai hari ni. Buka ada dulu. Ajizi coba baca telefon. Kena kangi. Kapan lo kamu kakak di? Ajizi coba baca doa kepada kedua orang tua. Kangi ngerti ji. Yang jul berdoa. Ada pobit. Mampu terkait kena? Aku juga. Cara. Ajizi dibaca anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, orang kaya Umi Kasum. Fatimah, orang kaya Umi Kasum. Nah, dijawab. Nah. Siap tu diketing. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatih, Zalimah, orang kaya Umi. Mana orang kaya? Orang kaya. Buka. Kata deh, jangan jino, kata dia berjauh. Coba adik. Ini dia. Coba. Siapa nama anda? Ahmad Khairul Adam. Ya, Masya Allah. Coba baca anak-anak Nabi ada berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kasum, Fatimah.
Lena umruka ya Ummi Kasum Fatimah. Luar biasa, tepuk tangan untuk adik kita Gampung Kubunyo. Luar biasa. Siapa nama guru anda? Tunggu Muslim. Siapa nama mama anda? Merah Uslina. Siapa nama ayah anda? Nur. Siapa nama babisi Gampung Rono? Aduh, nama babisi, ada babisi. Do mana min anai turi drone. Baik nak pegang hebat drone. Anai turi ni metah babisi kah cerita nyok ipai. Ipai anak ni. Anakku. Masya Allah, kajut. Ya Masya Allah, tabarakallah. Kah. Nyo berarti dua kenyo tamlakai ba Allah singah dro ke bejud ke ula. Singah kata bejud ke mubalek bercarang berbahagia, bejud ke anak yang soleh, anak yang megah dalam agama, anak yang taat kepada urun syik dan taat kepada guru. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah minum. Nya 50 bagi 2. Okey. Alhamdulillah. Kem dah tiba. Ikan mana? Baju. Nya tak tahu banyak dia betul. Ya udah, tepuk tangan dulu untuk adik kita, luar biasa. Nya ni kalian mental. Anak-anak kita nyo walau hanajut tapi mental kana ya, makanya Nabi Muhammad pernah gebuhnan Abu Kasim yang gecok daripada nan anak gahai mak yang mutua. Mak anak yang ubenan wajib tabi didikan. Pernah pak cik pegat lembah 3 go. Hone pegat lembah 3 go titun 3. Wate tahun baru Islam pegat lembah kena. Nyo amanah long pak cik butingat ni. Nyo urang inang yang katua-tua talkin manyet kuno kena mati. Bujud ke cara petalkin manyet. Ataupun doa semano manyet bujud ke ino. Orangnya tengku doa semano manyet hanya leu dia. Nyo retak ubenan hai mak yang mertua hana tapi ilmu ancur dia. Ancur dia pegang. Ni kalian orangnya ni watai pe dalam televisian orangnya. Titel pada bawah titel, bak phone titel 2 bawah, bak akhir titel 6 bawah. Nak tengok watai baca Quran. Lagi Sikratul Maut. Bang cok baca Quran no baca Quran. Pakan masa ubud hatim jabut. Nyo retak-retak ubenan nyo tajuk ilmu agama. Nyo tajuk pada tempat pendidikan. Draw nama cukup senang ni. Tak pegah tu dalam bulan puasa. I masjid, i melasah tungku imum. Gecok parang, gecok gelawa cung melasah. Puang gelawa. I tram-trom i masjid ibu. Tanya mak kebiasaan dalam bulan Ramadan. Tatagun buk lako. Nah kan? Nah tagun buk lako. Tagun musawu kan? Nyai bedah anak retak-retak bedeh yak ber tengku kena ilu puntung. Bawa tanya cong melasah tengku ikalan pagsi katengun. Ikem bangun. Hai, pagsi katengun. Ka bere. Tengku imum, ka bere. Sek deh katengun bere. Tu anak retak benai itu takat dengono. Dengo cara but. Nyo apabila model-model lagi nyo mesabah kampung tu dofha tu. Itakat dia anak model bebenan cini kalian tanya tengah tagun bulu kelakar tu busau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nya betul ikun pun. Itanya tengah goreng bu, tengah masak kuah, lako tengah langkama. Itakat lianu bebetik benan. Wantaqu warama santan wal pegat timpan wal tamamus mamus ikelengan Allah duduk ke pegawai lako ke bang
Ilako tengah tarik nafas Tikratul Maut. Nyan nafas kelir babah rak punggung hidup. Abang, bangun sayang. Gebedah abang. Iya deh. Ada apa mata bibir? Bang, sinyak tanyo kai but bang imlasah hai pak. Puasa broken sinyak tanyo hai timbut tapi puasanyo kajumon ibut bang dengar yuk. Tak duduk pada pak dua dengar yuk. Dengar bang. Ibut tu ilako lianu imlasah loi tarik lo bebede. Wantangku Okey ilako. Ui ko imlasah. Warama santan wan pegat timpan ni umuhi ayat sambung wal tamamus mamus gekul lelako 65 tahun kalau kum kawin hana ayat wattaqu waramah santan wal pegat timpan wal tamamum mamus hana gekun ba promo kacau u dua boh kacau timpan kain tat kanu imla thai pa dengan ibu de ya nekah nyan model corak-coraknya lagi nyambut nyan pohang gelet lepas kecil mu ke kulit nelet di dalam kecil kulit engkau imum hau nelet nyan apa bilanya model-model lagi nyambut nyan musabah gampung tu akan murutha tu silakan musabah gampung apabila model-model maka hai mak yang mutua ya jo anak buat tempat pendidikan supaya getanyo singa anaknya singa akan jut anak-anak durhaka kepada getanyo baik sampai singa anaknya itempang keing singa mak hai mak itempang keing watu singa naya ni wata sah tayu blo makanan anak siap blo saat cakap kelung mak mudah dijak kero ni nyamban tunggu hanayum getanyo maka puturilah ilmu agama maka akhirat kiamat tengok tidak akan tergeser telapak kaki kita sebelum Allah menanyakan kepada kita 4 perkara. Pertama, Allah akan getanyang tentang umur bak getanyang. Ho ta me muda. Ho ka me umur yo. Ho me umur yo ka. Ma, ho nu me umur yo. Anak gadis ho nu me umur yo. Loh bak kaca deng bak kaca yo. Long kana umur 15 tahun. Long kana umur 25 tahun. Long uronyo kana umur 20 tahun. Long uronyo kana umur 60 tahun. Long uronyo kana umur 62 tahun. Hitun tu. Ho uronyo kume umur long. Pu lalo uronyo bak diskotik uronyo. Lalo anak muda uronyo main PUBG, PUBG, mai. Ipakem ni inan lam HP uronyo. Duk bak kedai kopi ikut lene tina kago tu bak kaki ni. Nak lo kujo ikem ni. Ikut lene tina nyan bek kago tu bak punggung ni. Nak lo kujo ikem lom ni. Ikut lene bek kago tu bak punggung kago tu bak ule ni. Ikut tu lene muda bayo tu perwing itu bi. Orangnya kananan lo bukanan ni. Cepo. Cepo ronyo kanan long. Ya 200 cepo ro ni mak. Nah yang kaya yang main chip ronyo. Tapi anak muda ini hana yang main chip tempat hidup ikeluk kaya anak muda. Okey. Anak muda ini pakai chip anak main chip. Anak muda daerah go pide kaya. Ni ujar lo pai Australia. Anak muda ini saleh-saleh tat. Luar biasa saleh. Saleh ini awak berblau chip lo. Agen ni no, na agen ni no. Hana. Yang getanyong singo, umur getanyong kemanakah engkau pergi? Malaikat maut tidak akan pernah diam. Tip-tip uro dicatat amalan getanyong mah. Singgah getanyong oleh Allah. Maka hantar geser telapak kaki getanyong sebelum Allah menanyakan umur kita. Apabila umur getanyong haima, bak malamnyo nejak but keno. Nyo termasuk but sit. Saboh langkah anak muda. Drone langkah ni jak bak dawah. Bagaikan drone kalih nak kunjungi 1000 drone urang mati.
Nala pala. Yang kedua, hai mak, nu bedah drone di rumah dengan penuh keikhlasan nijak nak dengar dakwah, nu duk lam umbul lagi nyan. Bagaikan drone kalau nu semayang sunat 1000 rakaat nala pala. Cukup jai pala. Maka mak yang mutuah, papat na pengajian bedah jak. Sabah uruf tak dengar, nyan pepluh kagebi pahala oleh Allah Taala. Maka singgah katanya umunyan akan sia-sia bila Allah pakan karena umunyan tak pakai bak tempat kebaji, bak tempat kebajikan. Yang kedua, yang akan tidak tergeser telapak kaki akhir kiamat singa sebelum Allah menanyakan pada katanya masa muda kita, kemanakah engkau pergunakan masa mudamu? Anak darah, long tengah muda, kemanakah pergunakan masa muda orangnya? Tanya anak muda, kemanakah pergunakan masa muda? Pulalo bak majlis taklim, pulalo orangnya bak kedai kopi, pulalo dah hana tatem dajak abut, mau tatem hana tatem semayang, han tatem tungku tak purno gop bila kedai kana ilmu tu becut. Tengok anak muda, kaji tazan purno gop, han tatem tak purno gop. Lalu tu nyan getanya masa mudanya akan getanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan tergeser telapak kaki akhir kiamat sebelum menanyakan Allah Taala harta. Ho neme harta. Alhamdulillah, mak bak malamnya do mak itik belati buno mak. 2 bulan yang kena kebah tapi bak malamnya ro darah singah itik belatinya akan gebalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya anak muda, orangnya anak muda, napeng turanyo tablo saboh kameng tasi rame-rame no tapuruh darah nyan singa akan saksi Allah akan gebalah kameng. Tanya mak, walau manok tinggi bunolong perah manok potong nyan singa manok potong nyan akan gebalah. Bahkan karena dia cinta tu kepada Nabi, maka hartanya singa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hartanya ditanya tak pergunakan bak jalan Allah, maka harta ditanya akan selamat singa. Yang keempat, han tergeser telapak kaki kita nyo akhir kiamat sebelum Allah menanyakan tentang ilmu kita nyo yang gure-gure ilmu yang kagebi Allah horonyo puta putat gop la kampung ilmu yang kagebi Allah horonyo puta salah gop la kampung nyan ilmu nyan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya na ilmu tema insyaallah tak purno majlis taklim tahoy ibu-ibu tak puput majlis taklim ini sehingga tanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai mak, nak mendapat keberkahan daripada gure ditanya mendapat macam habis tahu nak mendapat keberkahan gure tanya benar put macam. Yang pertama bertanya bertaat kepada gure, bercinta kepada gure. Yang pertama bercinta kepada guru. Jawab, yang pertama nak mendapat keberkahan daripada gure, bertanya bercinta kepada guru. Gure, piban tungku cinta, merempak tungku imum tanya urindang benakeun, I love you tungku imum. Kan makna cinta bertingat kepada gure. Kibantingan berdoa kepada gure. Dikala leh ni semayang nu berdoa kepada gure. Ya Allah, Nabi gurelung berberkah umum. Nabi gurelung berberkah rezeki. Dengan getanyo tamu doa kepada gure, nyan supaya getanyo nak metamah tu, nak mengikat hati dengan gure. Bila getanyo kamu ikat hati dengan gure, insya-Allah getanyo mendapat ilmu. Yang kedua, tanyo iku gure benar adab bek toh huntut iku gure. Nyokon jak iku gure yang paling lo muronyo iku gure i selfie ke gure. Gure tengah kejak bak kedai tu kui temu jo anak tara pak tungku. Bak bineh kerupuk i pedang gure selfie dah. Ha i foto ngan tungku pe basbo ilek le bang dolah mantap. Nyan hana adab pitanyo, benar adab iku gure. Dikala gure wate saah kita menglang kedai, bah menan gure jak ilai tiga. Tanyo tajak ilikut untuk gure. Assalamualaikum gure. Ya tajak ju kan. Nyan mendapat keberkahan. Bila getanyo kan mendapat keberkahan, Allah Taala akan gubi kepada getanyo put macam. Yang pertama, getanyo dengan sebab getanyo tak cinta kepada gure, dengan cinta khidmat kepada gure,
bertanya akan gebi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mendapat ilmu. Yang kedua, gebi pangkat. Yang kelima, gebi wibawa. Yang kelima, gebi daraba. Rabaru oleh Allah Ta'ala. Sini kalau urung malin-malin. Oh tari-tari permoh lagi harus orang pegah. Pakan wap khidmat kepada gure. Maka anak muda mesti tengok cok tah jauh dia. Berkhidmat kepada gure. Alhamdulillah. Bila kita tanya mak yang mertua, abi yang berbahagia. Singkat cerita lu pegah, nyo kaitu nyo jumpoh setengah 12. Inti daripada lu nak pegah bak drone halma. Yang pertama, ubena harta drone yang kalih nu sumbang bak jalan Allah, maka ni jaga begot. Nyo harta nyo drone bunuh. Tanyo anak muda, kalih taruh dah oronyo dah pegat panggung. Tanyo bunuh anak muda, kalih tak komentar. Tanyo anak muda, ka ikat talo bunuh mati lampu itibit roh ni. Itibit roh nyan, ni ucong je combak pisang je bunuh. Ni pelah lampu nyan. Drone mak, ni peh alat. Tanyo pa kecil, ni pakat tungku yang pajuh bu kedai bak rumah bunuh. Tanyo yang tua-tua, talung tika dan tatato kursi bunuh. Nyan singah drone akan mesapat ngon urang syuhada. Drone singah akan mesapat ngon urang salihin. Tempat drone wayakunu fi jannatin naim, dalam syurga jannatin naim. Amin amin ya rabbal alamin. Leung jaron teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awfin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. وعن وليدنا وعن ولمشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان ya Allah. Nupuh hidip kamu bandumnya ya Allah dengan iman. Wa amitna bil iman. Nupuh hidip kamu ya Allah dengan iman. Nupuh mati kamu ya Allah dengan iman. Wa syurna bil iman. Nubangkit kamu ya Allah dengan iman. Wa adkhilna al jannata mal iman. Pertama syurga kamu ya Allah bandum dengan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina minan dunya qawla la ilaha illallah Muhammad
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والتعو والفتنة والمنكر والبغي والصنف المختلفة والشدائد وملحنا ما ظهر منها وما بطن من بلادنا ومهلنا هذا قصا من بلادنا ومهلنا هذا قصا من بلادنا ومهلنا هذا قصا ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. Berdoa tiga mak madu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sambung. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mak yang mutuah, abi yang berbahagia, adun-adun lun nyolo laki maah berayudat. Apabila bak malam nyo hana truk long pohon hon urung drone nyolo laki maah.
Kadang-kala buno kena preh-preh lagu, nyoba lung hana lagu. Kadang-kala hai mak yang meduah bak nak jak badawah nak lucu, nyolo lekai maah berayodat. Bukan apa maah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.